Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil-mu'minina ra'ufur rahim. Inna Bismillahirrahmanirrahim. Abtahil illa bismillahil aliyyah Mustahirran faidal barakati ala wa wa usanni bihamdin mawalidu sa'ibatun hayyah muntati'an min syukri jami'i maqayah wa usalli ala an-nuril mawsufi bil-taqaddumi wal awwaliyah al-muntaqi bil-ghurril karimati wal ibadah wa astaghfirullah ta'ala liman yakhussu hurratan tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabatan asba'ahu wa wa astajib li suluki subul walihil ilayyah wa hifdhan min al-ghayati fi khitatil khata'i wal khata' wa anshur min qissatil mawlidin nabawiyyi buludan hisanan abrariyyah nariman minan nasari syari'i man tuhallal masani'u bihulah wa asta'inu biha lillahi ta'ala wa quwwatihi al-qawiyyah fa inna